bikenya wasila gartani mi'adan gadini sinadirkin rafudachun oltani ya karabin ume sitasi senama kotu garamanti aslitin siwama yo dugata jumte milki biya lama haradin bakate sinin dama takasir radimnan inde bitu gon kuma osolu bonjirtu cara qabdama akafete tate fagate rabbirra dunyada somte akhira heddo sirratesu bayin kabdu charra haruma guyanke akajer twasira Umar ibn al-Khattab galmesena kisa din Islam balesuf tureka yonisa obboleti noksan fudate salamumma Umar sandaginyan derandelen yamma arisa jebate deme beteluma hula bergahe bani jedetuma Qur'ana karati tesemana kisa doksite Qur'ana akan garitesa sagale daginyan sinemana kisa jede wan karatan samfidin dupisa obboletin doksuf jennan maldagise umararindahe fulasi madise Yagota wal bara amanti Islam kanan wasilan barisidan binabi kenya wasila gartani mi'adan gadini sinadirkin rafudachun oltani fidime dubbisa ma'luma katae amanti abba kenya di surran sigahe kulkulina male tintuktu Qur'ana jeten kulkulahi obishan sif kenna Umar dikatetin dubbise Qur'ana dubbise yom disa malmiyana kana unin satu jide ufate imana kan durbale sufdufe amma falla sana irade sinasa kan jahli dabarse shena we gabidan himi malo nase haqqi tawbaran kajiri nabiti fudat islamumma harkasan irati Umar jalatetin fudat islamumma jedhetuuf kaafate mudoon koo maaluma akki argura beekan turen gamma ifa caalu kan dhaabni gonkumaa awway sena kanko frinde berse maluma dibenko maltu jako jamse jedhani rasuli yaadawinarra rabbiin koo siif dhiise diinii kee hardarra nuti daandiin keenya kan nabi Muhammad diriiraa qajeelaa kan damne oliif gad hanqanuu boonjirruutti si waamaatiyaa
akeetis waamuun nu dirqama kotati kubaddaa gaaddisa nageenya kotati